Obwezo obu bwahebwa yaba Rotary Club of Mbarara bakwatanise na Ministry y'Amagara kandi bakikwatsa abakakiiko k'eirwariro eryatandikirweho ekereziya ya Mushanga Parish aho bwana mukuru Reverend Father Vincent Muchunguzi Mastede yabanza no kugihasarira. Omukazi manya we yaba inenda naba ina abantu babi naba ina omwana naba ina ki kugira ngo tukufayo n'ubujagara fahamu umuntu agira ki rero umwana we imwe abashomere by'ukuzaza iwoko umuntu kwarafe yakubye atakuza kufa uriyo mworo ko bagamba ngo ngwete umuzire tiyafa aha muceno naza kuzara na n'umwana we yaza kuzara nawe agira ki agira amagara marungi so nitekatiye kangu transport age yaza kutuyamba abacara tubiye yo mu byaro batubujajani burungi omumarwaro. Urukurire by'amagara bwa Shema District Edrida K Baraza yashobora ngabashije nshanjara 10 nibakoma kutweka batyo bareka bakazi kwefaho kandi ikintu kiteganisa abakazi ombwire bwo kuzara. Problem y'itwine abashije kubikweza kutweka ushotimo mwaheza. So omukazi azombizo byo kweshwaringa ngo umwana yakura kirya hariwe kuzankahi ahirwaro kuchebeza tokumana yakebeza mirundengahi wena abashija muri kazaramu mugumiza muzare mukurata bacyara bitu batuhereza na toll free line na nesimu eyo murwire ningogora abe nando buhereza kujo mu yerwaro eyarabe natera etakumushara eyatayuyona kwako yaha kuturagashe kuriya kiri shwe twatandikira ninga twapasa kwandike bata improve epore kangu eze sente shime kongerwa nanu tafuta karobo